Lukimon karchu katalon Japan kachisi kachidang pon. Chuki hula moikro arong pachua klamalong sengkan kimi katalon dun. UPL ningkan nerkep mahangke thekarni katalon. Rong agora mensing tirang rong LP school hem ke mimidet penajok rong arada ningkang samse. Ministers of Science and Technology ke sob mahantari dengpen dipu kepe changkang along akimi dipu Science and Center lapen planetarium ki kim Japan long ek sompon. Kardom pini prime time thanbang pini limalin timungpi non arjei thai bertang tonpen. Aningkan wangason thak pining telukimon adhorom ke kroyatum non ke wangji thang khor ni katalon pon Japan chisik chedang pon bomlo sonsi dena rong tekelang junalong lukimon adawan lapen dong mukak mahamaya hansia rong lukimon adawan kami ke mesen pen bangso lukimon karchu katalon kapachun pon thek Japan alang tumpen chisik pon bomlo laso katalon pon ji ke cheng thang ni phai pho pen ni phai troxy an bangso lukimon karchu katalon pon Japan chisik pon tanglo Wuthunga Jipen Ananbe 365 News India. Karbia K lake K kang thim binong athe Karbia K atum lake mithang pindeng sumpot pen chinglok elamiki ijutang lapen ke claim ke damanta akapreka K pen ke prek pondo. Lason si thang isiar ni lake Karbia K atum ningkan kimilo. Thang isiar ni along tin ningkan kimi katalon pon ason si chuki hula moikro arong pachua klamalong sitami karbi sengkan kimi talon pon. Ada porphai sirke ba por malompen men kache thapen si jaimek pangching pon adun thu porphai sirke bra chiti ma por mai kang po jaimek BLCC chairman Winson Ronghang pensing kupon. Adun thu porphai captain kachipati si pitupon. Kachipati ason lake thong kilun ke kan lapen Pregjam traditional sport hei hoi si chipati pon. Kachipati sek kangkrung kang saya tum lake kiluna nat chuabang kelang pon lake Calvin ing ti lapen Nika tok BP ke kana nat chu kelang pon lake Alex tok B lapen long birsing ti so atum henlo. Kachipati tangdet pen api por phai pho por pen radamai putho dupon tu. Labang so sengkan kimi katalona maya long chief guest lake mepu KFA Central Committee Avinas Ronghang guest of honor ex KSA General Secretary Amlong ing Tilapen special guest lake KSA General Secretary Thomson Rongpi atum henlo rad amai lapen ke kachipati patang deta phi por pioneer kep malom pen lutuna ju sitame chengpon phitlo MEC Pubitro Rongpi hin pensi kachipati ke haya tumaphan nong e ke pajer lapen lutuna ju kang kuasai abangke papleng ponlo bangso sengkan kimi katalon pon Kachipatir Pipon lake Karbi Student Association lapen Kachirabdun lake Archim KSS Unit Moikroatum Henlo Bangso sengkan kimi katalon misen pen pachun pon Nilipen Mosasteron 365 News India Kawi pinengwi labang somai long na chitong no phanta Karbilo Charlie Asong amen pen lapen Archim KSS aterang amen pen katu kawi phanta ningching du korpiglo na chitong un thega po Karbia khai same khai kang thil eme thang culture eme thang tradition lo pula bangso khai kang thil tu adokok pen api bang elitum culture bang khai tu son elitum ta ningkan kini bai tuman ningkan kini ke cheng itum khang ridlang hala so kipu do tame itum lada kachini ni bang ke itum Karbia ningkan kini labang so katalon te ane हमारे ट्रेक तो पहले तो है ना तो ट्रेक पर लगा से किथे बहुत हमने फुल गाइड भाई ट्रेक लो और अब के रोड किलो से एक और बनी थी तो बहुत बड़ा ट्रेक के पहले रास्ते किथे बहुत हमने फुल गाइड ट्रेक लो labang so ningkan kini han rokon lo nasi kini lada nili bahawa lo moikro patro klam lo kini labang so ningkan kini katalon to na hijumi Patumi dilojan UPLA transit kemalong ada por pioneer keba por malong UPLA asongala mapangjar pon. Sorjon long e chairman UPLA lapen kachirap kachitudun Harmon Tungjang pachethang chunbang UPLA. Por pioneer kebra minute grip ho apor puthot karli tanga tumaphan chikimupon labangso asai ke japon lin songke mingjai kong chunbang UPLA lapen kachirap kachitudun rokom terang deputy in charge. Por pioneer kebra chitima por UPLA song mahang ke thegarni keking than pon por phai crazy por rada mai pipe do pon tu me chari pon sorjon long e lapen me ke pha lam the ke jai pon song kiming jai lapen ag hi ke pachini pon
Songsar Potungjang Home Secretary lapen Jonglong Juiti dun mei phu alhui ka chitong dun ran rong pi KPLT chairman Pranab Teron SCF Selunijan Range Muniram Ronghang Abarim UPDS Munthi Parsek Abarim UPDS Penchenglok ke theki ding atum chitong dun si Mayalong RDP dun alhui atum pen lamthe lapen bidisore ki pidun lakening isi lapen rat ka chito pet do pulote hemprek ta long wekji puta thanpon UPLA ke LNLF lapen KPLT song along rada tum kachitu du nang je kenang sot athenon Assam Sarkar lapen Bharat Sarkar pen chingki chithan pon bomlo alhi atu mesen abidi sore pidun pen mesen ing samjin pen mai pachun pon Hanjang lang pen Bisnu Lekthe 365 News India mate pini overrun ke bang long puthak nilihin pen kachuro pon alam thelo pohelo alang litum bhan overrun bangoi mate peaceful peace talks long bangoi nang hang pen niltum bhan nang sirap nang chetudun pen niltum labang so peaceful ke bang long pon nitum alang tum bhan kadu we song hin pen chenglok mate nilihin jungjung pen sabe alang tum bhan choro pon lo la pen niltum ke bang jilang arni mate non central government mate Assam government me chingki bom long same nitum long CM Tuliram Ronghang mate MP Horan Singh be alang litum nang sirap dun pen ajok nilitum labang so atos within la February 2021 ang bong ke chok ye son sinitum ning thedam do alang litum nang sirap dun penajok la penako niltum ning the parlo chun wek po made chetok long wek po sinitum la kaduk we song pli UPLA mate KPLT faction hini la pen kanelab la song pli ang bong nitum chetok ra peji mate chetok long po pu bangsi ning the parlo la pen la bangso ek Nonakai hod loka Charlie la kya kenang sot binong athema loka Charlie le ave pulote nonakai hoda bangke luti kang ting siring ason sinang man la pusona pora hod bharoda de dadang sitame loka Charlie ka paprang pon thek jiaphan pinanga na saya mo deng ponlo la son se asamang kang mate karbyang longar lu sitami saya mo pinangan deng ponlo bonta isi ningduk mimia bangke la pusona pora hod sitame pinangan karbyang longar lu adima longa bangke loka Charlie ahem do sitame Kilang kapangkri penajok ahem kahinu along pen gethan bang asai ke chedam de lapen asai ke chedeng pon pe pinang an phai do tanglo lakerong agora mensing terang arong LP school ta isilo labang so school la 1954 aning kan pensi nang pangchenglo hadaga school ahem pinang an kahinu ason do tanglo school ahem asar nunga tin setami tomon ke the penajok ke oi plang pen arwe janglo te nang pre edlo siling setami nang klorang rungason si dolo lapen ke bench desk hihui setami hingnu laplo lapen ke school hemalong nonamat kitchen room tave latrine lapen urine hem setami non puan tave lang lapen an parta inghap kheriki anta hingnu pinnan lo bench desk table blackboard boundary wall ave misen ki juna lang ave labang so school hem thangnat ta ake do son ave seta thanbang atum ke achiklo jon wangta bainong ke long ke tengni ni Lasi Labangso School of Education Department in charge atum Langding Puma. Lasi School Managing Committee President Dilip Terang Lapen, Rongarada Tumate, Penang Ancherok Tokarada Tum KAC CM Lapen, Education EM upon Jasimet Labangso School Hem, Nangkelang Charipen, Kahinoson Ansetami, Nangkasalamji, Lapen ke Kaviason Ansetami, Nangkeklemji upon si tuning repon. Lapen an part at the Bokhet Methang Hem Tekup, Kedo MAC Pubitro Rong Pia Pansetami, Nangkelang Chari Pansi. Puthot tuning ripon thu jongsi thangna RDP pon pe pulote ka chisong ang deng sitame deng pon thu nang kok popota ronga radatum pherang ke kahumrida mahot lamthe nang pachini dun Nilipen Musasteron 365 News India Litren nahem tahu urine nahem tahu lahayan ta dehdi ku pigi pilo pusi pu kata ko pipi ko son ton logi bilo ne mati ni ke nitung kata kata theklong le enlo kasang tisopi headmaster ada engke kerapi mamal Romesh be Dipwalong kijui kelang adim ka paman ponja phanpura patumi Minister of Science and Technology ke sob mahanta ari dengpen dipu ke pe changkang along akimi dipu Science Center lapen planetarium ki kim jia phan long isompon bangsolong ke ACCM Tuliram Ronghang HAD Minister Sum Ronghang MP Horan Singh be lapen ongdung EMMC atum chetong dun
দীপুপেন দেবরাম কাথার চেরাপ চেতুদুন আজিত গুগল 365 নিউজ ইন্ডিয়া কথাটো সঁচা আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে ইয়াত প্লেনেটেৰিয়াম এটা হ'ব বুলি শুনো নহয় তাৰ পিছত মই তেখেতক ক'লো যে প্লেনেটেৰিয়ামটো অকল কৰিবৰ হলে বহুত আগতেই হ'লহেঁতেন প্ৰথম আমি প্লেনেটেৰিয়ামৰে পৰিকল্পনা কৰিছিলো বাজেটত প্লেনেটেৰিয়ামে আছিল কিন্তু প্লেনেটেৰিয়ামৰ সকলো নক্সা আদি নিৰ্মাণ কৰি তাৰ পিছত টেণ্ডাৰ হ'ল দুবাৰ টেণ্ডাৰ কেনসেল কৰিলো কিয় অকল প্লেনেটেৰিয়াম কৰিলে নহব কাৰণ ই সম্পূৰ্ণ নহয় মই ভাৰতবৰ্ষৰ বহু তেনেকে সায়েন্স সেন্টাৰ চাইছো বা সায়েন্স সিটি চাইছো বিদেশতো চাইছো চাই চিটি সকলো কথা অধ্যয়ন কৰি দেখিলো যে ইয়াৰ পৰা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বৰ বেছি উপকৃত কৰিব নোৱাৰিম অসমৰ মানচিত্ৰত এই অঞ্চলটো আমাৰ অতিকৈ সুন্দৰ আৰু অতিকৈ ধুনীয়া আৰু এই গোটেই অঞ্চলটোত আমি লৈ গৌৰৱ কৰিব পৰা ৰাজ্য Pinia Berta ala po an sa kangton iglo at kardom.